Gyveno kartą 3 broliai. Nuo vaikystės jie turėjo vieną svajonę – pamatyti jūrą. Nie muszę wam przedstawić swoich synów, ale... Iš pradžių broliai ėjo kartu, vėliau atsidūrė prie 4 kelių kryžkelės ir susiginčijo, kuriuo keliu geriau eiti. Syn najstarszy Jerzy, inżynier, technolog. Vyresnysis išsirinko tiesų kelią. Vidurinysis nuėjo kitu, lengvesniu, bet siauresniu keliu. To drugi mój syn Wacław. O jauniausiasis brolis nuėjo takeliu vedančiu į mišką. A mój najmłodszy syn Tadeusz. Sto lat, niech żyje nam! 100 lat! Szanowni Państwo, poproszę trochę uwagi. Jak już nam nic nie przeszkadza, tak? Jak już teraz... Drogi ojcze, chcę mi się podziękować, że wyhodowałeś mnie na patriotę. Dzięki Tobie znam historię swojego państwa. Czytam Mickiewicza w oryginale. I bardzo dobrze pamiętam, że w ścianach naszego domu zawsze brzmiał język polski. А на якій мові з тобою розмовляла наша няня? Ти до 5 годов білоруську шпарив. Ty możesz nie przerywać? Мовчу. I chociaż my, Polacy, teraz mamy nie najprostsze czasy, jestem pewien, że Rzeczpospolita na pewno się odrodzi! Iš tiesų, Žečpospolita yra 2 valstybių konfederacija – Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ty możesz ze mną teraz rozmawiać po polsku. Galėtum ir lietuviškai išmokti, geriau suprastum vietinius. Половина шевчей мує по-литевську. А другая полова по-тутейшому, по-білоруську. Więc kto u nas tu rozmawia jak ptaszek orzeł biały?